abatura n'abashubuza bayekera kubateza enduru no kugira ngo omwanya ogu ahikasasure kurundanura gurihi n'akatare k'ebyo kurya kandi abakanso nibatura okugwiyaho bukwata dola sazi nkase in the middle of the town harumu abantu bina akatare hano betu kugura ebyo kurya bya cyenzozo yona tugura hano betu kasasire kijunde cyono oli mu katare kikusanga mu katare ebyo bwomezi bintu bikuru muno hano tuli mu katare ka cyenzozo na mbetuli norora kimuntingwa abantu betorwerwa kasasiro kandi town council tefiri yo kurora ntingo kasasiro enu ni kwa mwanya gunetekebwa hankani kasasiro enu maze magali tucyanya kantu kasene nunka kasire tahino munju abantu tusira nambere kandi no mutu soko jana cyokuri kasire hanuna nyingi norana to yokera kasise turi no kurwara na kolera abashubuzi nibagira ngo batorana bashashura mushoro ngo konke by'amagara gabo biri kubi ahabwe mbere y'ibarakurabamo nizo tusasura titukora siba kununenzura neteri tokameteka kamba kutombekera teketa tombekera kamba kasasiro hali ya kaijuro watu wamukuja abana osanga mumbatiyura munula kasasura abana makwata byo tubano osanga babinagira muno akatale tukalikatale bagambo natawunikira kahanshongeji atumanyisa ngo ekimotoka cy'ukutwara akasasuro kikatwarwa kore nguto mu bindi bicweka challenge ndetse kitutaine ntukozesa grade ya district wheel load ya district na lorries kuga district kandi same wheel load na lorries nizo zikora mu roads ndikolengu aha hona nho twazorera ngo obwa hati cyenjojo town council teine mwanya wo guhamizibwe okutaho kasasuro. We have that temporary collection point where part of it was given to prisons, Uganda prisons. But currently we don't take it there because we have people who demand for it. We use it as manure in their gardens. Those who have banana plantations, coffee gardens. Rubega nawe yatumanyisa kubine kizibu cy'abantu abakujanjaza kasasuro buri hamwe. Gasha kwa Daniel Bingana.